Nou is dit bors. Vir week 2 gaan ek 12 push-ups doen en 2 stelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tweede stel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Week 2 maag. Ek gaan 2 stelle van 15 doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tweede stel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Week 2 skouers. Ek gaan hierdie week met 4 kg doen. Laas week het ek met 3 kg. Ek gaan 12 doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Week 2 arms. Laas week het ek met 3 kg, hierdie week gaan ek met 4 kg. Ek gaan 12 curls doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Ek gaan nou afwarmingsoefeninge doen dat ek nie te styf word nie. Ek gaan nou strek vir 15 stellings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Een, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ander been. Een, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ander kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.